August ni ko sang ni som ni panga in rin ni ani a bazar thir tu te chi bai ule Israel in Gaza do na chu tha som ni pani zeta tlingta a Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza thil tum lian ber Hamas so noi chimi chukum ni apum hlum don to apo alati hlo tling theilowa ti dan thar man tumin Gaza strip pum pui chu obvek me tumta a he amalak tum na hininga ni zan khan zanko in Israel cabinet in an soi hova Darkar somje dan soi ho nu Gaza strip pum pui chu Israel sipai te thu noya da vek ni se ti an pom theita a ro man na pon siam pui tingta ni in Nimin Khan Times of Israel chon an zia kani Netanyahu hian mi pui bit da kho pui Gaza city voi tam tak Israel thona sipai ten an bom to chu Israel sipai ten an lak theina turin ro man na siama heti rol che hian Hamas so in Israel mi an friend te chu engtin nge ni ang ti chu zona ngalani a Israel ram chunga ngai po Netanyahu sarkar malak dan soisel na ring tuala Israel sipai lui tele mi friend chung ten na takin an soisela khovel ram sang in Gaza chengte din muna chiat zel wangin an dem mek bokani Nimin Khan Israel Prime Minister Office chuan thu chua siamen Gaza kho pui chu lu chua an thu noya dan tum thu an puanga Israel Defense Force ho tu te zinga he kho pui lak chu ri sasanga Hamas mission la dam te nun na tan po apoi theya mishing tam tak thina le chiat na rap thlak thleng the ani ti soyanom chungin Israel Security Cabinet chuan ngun takan ngai to nuwa an pas lui ta thawani Nimina Israel PMO thu chua hian Hamas ho ne chuan thu pui ani thu talan ania chuti ni chuan Gaza City pialama po Hamas te hian tlan chiat na hmuna pianga an zui zel don po ni mai theya chuero chu sei chian ani lo thunga an thu chua hian opti thumalan manglova chu sak ti an mang thunga an thumal man chu engpo ni se Israel sarkar in an tum tak chu sipai manga Gaza strip thunun ni in Ynet News chuan an ta langani Israel Security Cabinet hian Gaza strip a hian ti tur panga machaban siama chungta chu Hamas teral thuam da tirte mission te chu avekte Gaza pumpuya silai keng helpol then fai vekte Gaza ven himna Israel kuda da le indona top nuaro rel tu zinga Hamas le Palestinian Authority de teltir velo tenia hero man na Israel minister zongjong in pomlo ma se tamzok in nan pomani Israel chuan tuna hian Gaza strip pumpui mun za somsari panga chu an thu noya om ti an soya Israel sipai ten an tlo polo mun za som ni panga te hi Gaza City le Gaza Daily Laya refugee camp ten nia henglaya hian Hamas mission te chu anom deuh vek nia rinani Gaza strip a cheng mishing makta duai ni zinga tamber chu tuna hian Israel sipai te omlo na Gaza pumpui mun lia thena mun khatlai Gaza mun laili laya hian an in beng khom meka Hamas te chuan an omna mun pana Israel sipai te an kalan mu chuan an mission ten thatang ti in an vowa nikumagas thla khan Gaza chimlam rafa khopuya Israel sipai ten an omna bul chu an ti luipo nilova an hnailain Hamas ho hian Israel mi an friend paruk lai an lo that to ani tuna hian Gaza City a hian Palestinian nuai riat vel an om mek ni in hriat ania Israel Security Cabinet ro manna ang chuan heng civil mi te hi Gaza chimlama chuatir vek tur an nia Palestinian te chu kumin October ni sari kumni liamta Hamas ho in Israel raman be champha thleng hun pe in Gaza City chu san turin thani chung hun an pedon ani October ni sari thleng hun an pe a hemi nu hian IDF te chon Gaza City chu lu choin helai huna Hamas la om te chu tha nga zel tur ti thu pek nen man la to dona Gaza City an lang nu IDF te hian Gaza strip mun dang an thu hnuai la om lo te po an lu chu chun zom zel dona Israelian an soyanga intier film Palestinian civil mi te chu tan puinan pek tur thu an puang bokani Netanyahu hian Palestinian Authority ten hena Gaza ro rem na hlana du lo thu hi hun rei to taka tangin a soi thina heti la hian Israel in thu nei na ken ko chuan Arab ram te min me ven dewa wangin atong na vak ngam bik lo thina tun haya Fox News in an kom na chuan Gaza strip pumpuyan chu sak fel hnuwa a en kol na chu Arab force te kuta hlana ni ang ti a soyani ninga ni zan thim hlim daru katang khan Israel Security Cabinet hian Gaza strip beidan tur hi rel tanin darkar som chung zetan thu khoma IDF ho tu chief of staff
Lieutenant General Eyal Zamir chuan Prime Minister Netanyahu rotna hi thop lo thu asaya he Gaza opna tura ro manna hian mi hren te din munati der thong dona ma kan la ni chuan kan thliar thei hau lawang tuna hian kan sipai ten chaw to a kan man ro te po chei that ngai ani to a Gaza hian mishing din muna chawa a trop em bokani ti in herot na hian hial ni in Channel 12 chuan an puanga General Zamir hian Gaza strip pungpui op tur chuan kum khat aya tam hun manangai don ti sein atir lama phei chuan na satakin thlanga chung vel in dawanga yang ti asoi bokani Israel PMO thu chua hian Zamir hian rom han na danga chop chuak ve thowa ma se minister tamjok in an pomsak lo ti talana nia Prime Minister Netanyahu hian Hamas in Israel thilphu tan pomchuan enghuna po Gaza City an beina hian chawsan theyang ti asoyan ti boka hetila hian National Security Minister Itamar Ben Gavir chuan Netanyahu thu soi hi pom lovin hetiang ni ne hian man la don lova man la to ni chuan an zo ma chuan kal zelanga Hamas te nena inbiang na ne ni lovang ati thungani Hamas mission chung te chuan Israel cabinet thu rel hina takin an soi sela an chung te nun nei na tur nge yang an tia ninga ni zana tangkhan Tel Aviv khopuya pung khomin sarkar malang nan du lo thu an au puya mi eng mo zatin pui bomin kong pui ten danga police ten en po anin norviawa mission chung te hian thanga liam ta chung khan sipai chakna manga bein om zian ei lo ti alang vek to ani an tia an chung te chuan ni theinan Hamas te thilphu chu Israel chuan ti hloting mai se ti in sarkar an nge na Hamas te hi Israel tan hlawom thamanom to lo ni in an soyani Hamas te hi sipayangin anom hlei thei to lova tuna chuan helpo langin man la a mun sang-sanga a theiang angin Israel sipai ten beileta kumin mars tha tangkhan Israel sipai pathum an that to ani Netanyahu chuan Hamas te phu tanga oma Gaza indona ti to pani chuan Hamas te hi lian zokin an ron indin thar le ang atia Gaza hian Hamas te hi me mi vek an ni ma chuan an ayo Gaza enkol tu dang siam the ni lo atibok Israel cabinet rom han na hi puan zarani vele khovel ram sang in an soi sel ngala Arab ram sang ba ka China Turkey le Britain ten an soi sela United Nations Human Rights so tu te point an real ruati ha thu an soi ani heti la hian Germany Chancellor Friedrich Merz chuan Israel malak dan chu hriat thiam har tul ti soin Gaza strip beinana an ral thuam te an man hlau thon thua Germany chuan Israel hna sipai man ruwa thon lu thina ti tobri don ti apuang halani Israel Prime Minister Netanyahu chuan nimin khan mer sifon manga benghalin Israel chuan Gaza obdon lova Gaza chu Hamas te opna laka tangina chanchok don zokani atia Gaza chuan ral thom le silai keng om to lovin muana hnuaya mi puitero rel naram dinani to zokang atiani Nimin Khan Prime Minister Narendra Modi le Russia President Vladimir Putin te chu phone mangin anin bia US President Donald Trump an India laka tarif za somnga alak tur thuwa puan hnuan in bial le na masaber ni in Modi hian Putin chu kumin kum toblama India ram zina tuma wangin lom thuwa rila ram pani inkara thodun na chungchang po chipchiar takin an soidunani Putin nena nin biak chungchang hi Modi hian Nimin Khan eksa posin Kathian President Putin nen chipchiar taka in biak na hun thatak kan neya Ukraine thil thleng chungchang min hriat tir ve zela wangin lom thu ka hrila India le Russia ten special privilege partnership kan nei ting he zual zel turin kan in tiam nona President Putin hi kumin kum topa India ram ron jindona wanga lom thu hrilin kang ha hel to thu ka hril bokani ati heti la hian traman ram sang laka tarifati punchuan ngonga nei chhozel dona tuna langsar ber le tuar ber tu chu America rama thona siam tu company langsar ber Lockheed Martin an nia anin do thona siam hral tak turangai chu ram sang in an leidon lo thu an puang chhongmek ani Spain chuan US siam stealth fighter F-35 hi le an tumna chu an thul fel ti puangin Eurofighter Typhoon le Future Combat Air System lama rilruan pek tak jok thu an puanga Spain Ram Defense Ministry thu puang tu chuan F-35 le tumaro mannan lo nei to sa chu da bovin Airbus BAE Systems Leonardo Dassault Aviation le Indra Systems te an ngai vendon ti apuangani US President Trump chuan Spain hi NATO member an niangin ralthom leinan an GDP za panga mang turin anora Spain hian NATO in GDP atanga 2% mang tura ro mannan siam chu kumina hian pha kan tum tho rualin
Trump hian na takin nanorin a soisela Trump hian tarif lak bel saka avo reng boka Spain ram Prime Minister Pedro Sanchez chuan Trump an ral thuam atana an summan tipung tura norna ti hlo tin tulo wanga tarif lak bel saka tum chu na takin na soisel to ani heti la hian Switzerland a po F-35 thlona somthum paruk len tum mek chu soisel na sa hle to a anti hlo tin lo mayarin omzoka Trump hian Switzerland hi tarif 39% ala sakdon thua puana wangin Swiss politician langsar te chuan sarkar malak nan soisela Green MP Balthazar Gladly chuan sumdon na konga lungamin vomtu chu president kan petura ni lo atia Social Democrat ko President Cedric Wermuth chuan US thona leani lo nana vote thak turin member te ngena Swiss President Karin Keller sutar tho pui party shwai tu te point US tarif chu makanti thule an lungoi lo thu an soi ve boka Switzerland hian F-35 somthum paruk zet hi an leilo ani chuan Lockheed Martin hian an chan na sa ve khopang hemi ma hian India chuan F-35 le tum lo thu lo puang chiang to boka India hian F-35 le tum na nei lova chuti lai chuan kumin February thla Prime Minister Modi an US azin khan President Trump chuan F-35 le turin na takin lo nora F-35 azor mek laya tarifa ti sang chuan India ram shoi tu te benga ti thlep chiang hle aniang India hian tun hnai maya US atangin defense man rual yan taka leitumna nei arin omlo ti in Bloomberg chuan an ziak ani bazari lo thlira wangin kan lo me